ndongeye ndagusuhuje kandi ndakuramukije aho uherereye hose, ndakubwiye ngo amahoro n'imigisha Imana itanga bibane nawe. Wowe udahwema kudukurikirana buri munsi, wakoze subscribe kuri iyi YouTube channel, uri inshuti y'akadasohoka n'ubundi nguhaye ikaze uyu munsi tariki ya 9 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2024. Nawe ukiri mushyashya rero ngwino tujye twibanira buri munsi, ibuka gukora kuri subscribe, ibuka gukora share iyi video, ibuka kujya muri comment umugire mu byukuri ibyo wifuza yuko twajya tugukorera wabonye tutakoze neza. Uyu munsi rero n'ubundi nkuko bisanzwe ngiye guhera muri resulta zo ku munsi w'ejo. Marayibona ya green table yacu kabisa, biriho byibuza minimum bari 8% ama equipe byibuza 8 mu 10 bari muri notable abagomba kuba yatsinze. Kandi mba nakubwiye ni kora kombinezo y'ama equipe ya 3 cyangwa se 2 maze ubundi ube wikorera amafaranga. Natwe rero uyu munsi tuvuye muri resulta turaza ku mikino myinshi iteganijwe. Mu byukuri reka dutegure n'ubundi kano gatebo karimo ama equipe 10, ubundi ndaza no kugutembereza mu bindi bihugu bwana. Kajugujugu irimirake sansi ruzuye, ya mpamvu ndibuze kukubwira ngo Brentford Bournemouth ni muri Premier League. Ndaza kugusaba both team to score yes kabisa, cyangwa se ama equipe yombi kuza kwinjizanya. Hanyuma Crystal Palace Fulham, ndaza kugusaba equipe ya Fulham kuza kubona igitego, ibyo bita se over ya 0.5 ariko ku ikipe ya Fulham. Hanyuma Wolverhampton Wanderers Southampton ni Wolves to win. Brighton Manchester City ni both team to score yes kabisa, cyangwa se ama equipe yombi kuza kuba abona gorazo. Liverpool Aston Villa, ndaza kukumenyesha ko Aston Villa kuva yatsinda Liverpool mu 20 ibitego 7-1 ntabwo imikino yabahuje irongera gukoramo kabisa. Niyo mpamvu n'uyu munsi kuri ikipe ya Liverpool iri mu biciri gutsinduye huye nawe wese ndaza kuba ngusaba kugura Liverpool to win. Real Madrid itari mu bihe byayo byiza mu byukuri, abastari bayo imbuga nkoranyambaga zo zirenda kubamerera nabi, baraza kuba bakiriye Osasuna icyo gihe cyo kugira ngo bakiyererane. Gusa iyi match ndagusaba kugura over ya 2.5 goals kabisa muri uyu mukino. Mainz Dortmund ni muri Bundesliga, ni shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Budage. Ndaza kuba ngusaba both team to score yes kabisa. Hanyuma Bochum Leverkusen, ndagusaba Leverkusen to win. Juventus ni Serie A, Juventus Lazio Dame Bianconeri Signola iraza kuba yanganye na Torino, ndagusaba under ya 3.5 goals muri uyu mukino. Hanyuma Ange na PSG, ndagusaba PSG to win. Irukanka muri bya bihugu tubutemberemo n'ubundi mu Butaliyani twasubiye AC Milan iraza kuba yasuye Cagliari, ndaza kugusaba AC Milan to win. Hanyuma dusubiye mu Bufaransa nanone Strasbourg iraza kuba yakiriye AS Monaco, ndaza kugusaba AS Monaco to win or draw, double chance ya Monaco kabisa. Twazamutse muri Argentina kabisa, Professional League kabisa, kipe yitwa Gimnasia iraza kuba yakiriye Newell's, ndaza kugusaba Gimnasia to win or draw. Hanyuma niyo de Santa Fe n'ubundi ni muri Premier League ya icyiciro cya mbere muri Argentina, irakira Atletico Tucumán, ndaza kugusaba over ya 1.5 goals muri uyu mukino. Muri Sweden Östersund ndaza kuba yakiriye Brage, ndaza kugusaba Östersund to win. Hanyuma DJ Force iraza kuba yakiriye Hostel, ndaza kugusaba both team to score yes kabisa. Hanyuma Valberg iraza kuba yakiriye Sandvikens niyo mungu wacu Yannick Mukunzi yakinagamo je pense. Yes. Ndaza kugusaba both team to score yes kabisa. Hanyuma mu gihugu cya Morocco ekipe ya
Biama Tatuana iraza ko yakiriye Raja Casablanca, ndaza kugusaba Raja to win. Hanyuma Wydad Casablanca iraza ko yakiriye Ittihad Tanger, ndaza kugusaba Wydad to win. Ibyo tuvuye aho ngaho kandi tubafitiye na match yindi. Sorry ndi kubarira kuri match yindi twayivuzeho. Iyi match yindi twayivuzeho na Torino, ababwiye ko nubundi ndibuze kugura under ya 3.5 goals kuri uyu mukino. Mesheriza mingizo shwadiru twabateguriye kuri uyu munsi. Akwibutsa yuko ushobora kutwandikira kuri nimero uri kubona kuri screen yawe, tukabasha kugushyira muri ya groupe ya VIP ibikora buri munsi, na kantu gato wuzuza. Hanyuma uyu munsi nabemereye ikintu kimwe, nabonye abantu benshi mukunda kunyandikira mumbaza ati hari ibintu tubwira kugura ariko tudasobanukiwe neza. Navuze ngo ndaza kugira amasoko nk'abiri akunda kubacanga mbasobanurira uno munsi, hanyuma kugira ngo muze kuba mukora ibintu bimeze bien. Narababwiye ni upfa kutwandikira icyifuzo cyawe ukakitubwira, ni ibyifuzo byanyu ni itegeko kuri twebwe. Nafashe ngiye gufata kano kantu rero, ndagira ngo muze kugakurikira neza, karaza kuba kabayobora kabajyane kabafashe kumenya ibyayo masoko nababwiye. Yes or no. Hanyuma hakaza goals, hano niho usanga amaova y'ibitego, hakaza halves, hano ni ukuvuga ngo mu bice noneho ese igice cya mbere Brighton itsinze ni hano bikwerekane, ese igice cya mbere Man City itsinze. Hano noneho kuri combos ndagira ngo ho tuhatinde. Combos bivuze ngo combination kabisa, gutsinda niba ari ikipe runaka gutsinda ariko ugateranyaho n'icyo bita ama over n'ibiki. No vango n'ukugura uburyo bubiri bwose buri balle bwose bicyarimwe mu mukino. Nkahangaha hambere hasobanuye iki? Iya mbere and over ya 1.5 ni Brighton gutsinda ariko mu mukino hakanabonekamo ibitego birenze kimwe, bivuze ngo ni bibiri. Hano bari bivuze ngo kunganya plus over ya kimwe n'igice, n'ubundi nuvo bibiri kimwe bitatu biki. Hanyuma ya kabiri gutsinda habaye over, n'ubundi Man City arangiza umukino itsinze ariko n'ubundi ya over yabaye. Nuko nguko bimeze. Noneho hakaza ngo iya mbere double chance plus yes, iya mbere atsinda cyangwa inganye ariko habemo na yes. Kibabona ko harimo na no yakunganya se, ibintu byose urabona kabisa. Nabarimo ikipe gutsinda harimo yes, ikipe gutsinda harimo no, ibyo bintu byose kabisa biba birimo. Tujye muri specials, aha ni hamwe hajya ama handicap, ni ibintu ushobora kugura kabisa ebana biteye ubwoba kabisa, babirenze kabisa. Hano ni 1-1, bivuga ngo half time win ya Brighton kandi full time. Half time ibyo mwita half time full time, yes. Noneho half time win ya Brighton ariko full time win ya Manchester City. Ayibonye neza, half time win ya Brighton, full time draw. Ayibonye Man City half time full time 255, akazi bita handicap. Noneho hano bivuga ngo hano ni home team ariko -1. Ikipe yo mu rugo bayikuyeho igitego igatsinda ariko yatangiye umukino bayitsinze, bivuze ikigomba gutsinda difference y'ibitego bibiri. Yes, ni ibyo ngibyo kabisa, ibyo wamenya kuri aya masoko. Hanyuma ama corner abaranga kabisa, yambabwiye ngo kona 9 n'igice cyangwa 10 n'igice ni hano mubiza mukabisanga, icyo bita bookings kabisa. Noneho niho mukura ya makarita. Hanyuma rero nyuma yo kugusobanurira ibyo ngibyo kabisa bwana, nizere ko uryohewe cyane, nizere ko nta kizongera kugucanga. Imana ibarinde, ndabakunda cyane. Ciao.